ni inkuru ishimishije cyane ku bakunzi ba Miss Rwanda 2020. Ni ishimwe Naomi rwose, abakunzi be cyane rwose bakomeje kwishimira nyuma yo kubona amafoto ye n'umukunzi we, umukunzi we Michael rwose. Aya mafoto kabisa ku mbuga nkoranyambaga arimo aragaragara neza. Bigaragara ko uyu mukobwa rwose Miss Rwanda 2020 rwose ari mu rukundo ku buryo umunsi uyu ushobora kuzasanga uyu mukunzi rwose byatenda intambwe bikanezeza abafana be. Ni mu nkuru rero tugiye kugarukaho, inkuru irambuye rwose, inkuru mwateguye nanjye kandi mugiye kugezwaho nanjye nyine ni Soteri Umunyempundu w'impano yawe TV. Reka tuze tubagezeho inkuru irambuye rero tubirekana amafoto ya Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi n'umukunzi we. Tubibutse gukora subscribe ndetse kandi no kunzojya kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho ku gihe. Kuri like, share ndetse duhe na comment. Reka inkuru bagereho mu kanya gatoya. Reka tubahereze ikaze rero kuri inkuru yacu y'uyu munsi, inkuru ivuga kuri Miss Rwanda 2020 rwose Nishimwe Naomi. Inkuru igaragaza amafoto ya Miss Rwanda 2020 ari kumwe n'umukunzi we. Ni inkuru rwose yakomeje kuvugisha abatari bake. Reka tuze tuvuge inkuru yose uko imeze. Miss Nishimwe Naomi akomeje kugaragaza ko aryohe n'urukundo, uko umunsi uje ukunda ugataha. Amafoto bari kumwe ntasiba kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Aba bombi rero bongeye kugaragara mu gitaramo Kigali Gospel Festival cyateguwe n'umuhanzi Alex Dusabe. Iki gitaramo cyabereye mu mujyi wa Kigali rero ahazwi nko muri Car Free Zone. Car Free Zone mwese murahazi. Ni igitaramo cyitabiriwe n'umubare munini w'abahanzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Iki gitaramo rwose rero Nishimwe Naomi rwose n'umukunzi we bakaba bakigagayemo rwose. Nk'uko bigenda rero bigaragara abatari bake, uyu Michael Tesfaye ari mu rukundo na Miss Nishimwe Naomi. Ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi, akaba yarize muri kaminuza aho ni mu bwose. Nyine asigaye aba mu Rwanda ndetse aherutse kwegukana miliyoni 10 mu mushinga afatanyije na Miss Akariza Amanda. Uyu mushinga rero Michael afatanyije na Amanda akaba ari umushinga ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, ubwo ni abarwayi bo mu mutwe nyine hifashishijwe ikoranabuhanga. Ngayo ngoko rwose ikaba yari inkuru nziza ndetse inashyushye cyane twifuzaga kugira ngo tubasangize rwose Miss Rwanda 2020. Uyu mukobwa wacu Nishimwe Naomi rwose, aya mafoto yabo rwose ku mbuga nkoranyambaga rwose ni meza cyane, abantu bayavuzeho byinshi cyane, namwe murayibonera rwose. Aya mafoto ntaza amafoto gusa rwose, hashobora kuzagira ikindi kintu atangaza nyuma y'igihe tutazi. Tubashimire rero kuba mwakurikiye inkuru yacu y'uyu munsi.
twibutse ko mugomba gukora subscribe niba utarayikoze mu ntangiriro, igihe wategura inkuru kandi nkayibagezaho ndi Soteri Munyempundu w'impano ya TV. Ibiganiro by'impano yawe rero nakagaruka cyane, mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa na gahunda yacu impano yawe bategura. Ciao.